Ia, a fio maia, nau fionga tu le tufunga, talo fai, ioi. Ia, a loro soi fua manuia. Tu le tufunga Tuiavii, a Fritz, whawhitai tele le tua o lewa maua mai le avanoa Samoa. O lea la ua maua le tonu. O lea soale nei o lea a sao noa ma lau saa ai whaiva. Ai mai se foi o le tūranga. O isi me le iman malamba ila isi au whaasa le lau ma le atunu. Leo. Ai a fio mai o matala mai aolo fionga tu le tufunga. Mai atu pa ia whaasino wa lo sina. Ia me se foi le mamalu le whaatolu ma le vaina lepa. Ia malu fo ia tu sa mau o fio mai a. I le polo kalame. Savea ma le Tanoa Ava e te moa ili sao lewa mai o na ava mua le atua. Tau te seipu lau fionga tu le tufunga e maise le pa ia i alo sina. A lor se fo manuia. Pero lo Samoa pa fonga mai nei tula. Eu ia ni ka ko mga kumai ai. Ya. E pa me fa stai mo sa va no. Ya mo ni lava o le. O ka po inga Samoa le fai mo fi. Ia. Kurang ko sa o pe kan fai no ta ko. Ya. Mi ele lo fo mala le tu. Kala fo le ngale ka po ia le fai wa to Samoa le mo ia. Ia. La un fo kalo la you know. La fai ngale tu. Me se tupu mai o matua foi me se ainga whanau e me se foi aki o ko whasalau whalau lenga kulanga lo yeile o sa whamoi mo se lau to Samoa Malo. Yo lo wo mai ya o es el por caramelen kue ma ke solo pule ma le fionga ni sute ta el malo ya de wo mo we ma ui ya ele alo foi la con you Savea o que fa no ko e ngai maka o ko fia mana foi mo siringia ta to tunu ya malo fa tai le meta o te fa tai le tua o lo fo ya so ta te le fi loi ya ma te atu vasa o te mi o tatu te le vou ma mi o fa tama o le vou tatu ma tua o fai foi me fa ma tua ia ai va tai lo soi fu tu lo tatu tu no o le lava e te no fo ma au nei Samoa le fo yo se tasi o le to manu o le tatu manu Samoa le tele o tau sanga a le fo wa e liu mai e fe so swani ma tapua i mati na e le talonga o le lakapi liki tonu o le tatu tu no o le nganga fa tai le na ia lau fionga tu le tufonga ala wa o le fosa malanga ile tatu a tapo inga male pulenga le tatu au engelani o sa ole esa ole le lava ya ole ma woto finga le mal presidente o nga ele congress le federation e faia le amakaria ne so se kamisanga la langi o se Pacific Cup foi me ku Australia yo ma orava ma ke kali nga iskula nga ia ma ka foi ka wanga si kupe mai one development ia o se lengi fa pengi ia idi kai la vangi ma fa pengi ia ai ore face value ka ka mareo ia me se ta po inga Samoa ku langa lenga ia langa le nga Samoa ia foi de ku sa ka po inga tu la mo manu ia ore pengo fie sa le sama o la mo awa la ma malo mo ka fa suar se rengi ma pio wa se leo ka ko yo le langa fa yo la ia mo hen o vengo le o por lo langi lo filo sul ma ya falang France do pepen yang mo le la hostel lo sila lo lima yo fa mo fera ni nga ye ya kam fa la ma sa ilingi si pa anga fa fo e mo so so ngi mai ya le ka ko mulam ya lo manga ola ya ka ko pa anga ni Samoa mi se foi ni sila ni se so so ngi mo tong fa ngota to up yo ke mi foi ngai wa pe mo ko mang yo ke mi ngo black and white TV so ve mali ke mi ngale ka pa alo ya nga ofikia mo ko nga ko ya ni vai ke mi ambi ni ka maki ni foi ko la no lo fia mo ma winga fia wa ni kam fa ngala mai ngota to ya ofisili nga ka ko umala vore Samoa la lang to afe mai e se fa ngo fia ofisili Samoa eu fo ke mi nga afe ko yo kilang sa fa foi le solo pule foi mo fiong le foi pule ni ska ya opito mal la ko bang esa ko foi kulang le cost le manga Samoa da yo kulang fa pengi e le son fa mo foi ka ko malo
Madira. O kupele ku. Madira. Ya kia ele ku. Ya se kam fainga wa ya le kangi sponsors. Ya o sangi mingana le ya sponsors mo kurang va pengi. Ya ora wo kilo ngel kam fainga fundraising na fail ba fo. Ya le wo am kam member Pacific Easy. Iya. Ile kam fainga radio phone man TV phone fail ba fo. Ma pela afia ya le Pacific Easy sila ma Australia. So soani mai. Ya man la ku pledge lawa. Se fa le mai pe fa malo le. Ni ke o ba ku le mo mela le mai fa malo lo pe silia. Ni ke o pledge ku le ki lo pe silia. Mele finga lo fa malo mo pule. Malo va tai a tu funga la o fionga fo ile autostusi ma le funga o le tanto a uni o le lakapiliki o le to Samoa fa tai tini lava sa no fo tapua ile tunu mai e le terminei na o le fia ma le ngang fa tai o le o ala manu ia o le ai le teimi e tau nu mai ai tatu tamo le au le man o le to Samoa na ona fa manino mai po le ale aso a o le a se proposal o tui natu e lau fionga ma le palestine o le tatu to Samoa i le kapeneta a le a se tala le kapeneta o lo o fuafua mo lau fionga ma le komiti fafue Vai fa tai mo fa sili ya kulanga fa pe mo figures ma tuanga ki te ya le kulanga le ingo fo marka ko prestene o ia le ngafa ma kulanga fa pe ngel fengo le patu ele ka mo fia kulanga le ke le kau le fufu ye le wange ye makamuli fo e ka wa se ka o le nge kulanga wa ye ale melo finga ngalo e prestene fa ka ngu le ka ngoin le ala wa ye attentive date lua ye wa ye le so fitu po le lua valu o le masina nei ma pe o mail au lima so nyai fa ni wen ko fo ye kula ia o le ma fo lo ye pulenga a fa wo mai Samoa e kal fo yo ngal ka po inga ka ko ngi ia langa le ke le fo sao o kilangi ma Sydney so se pango nyela la ye lem fango o pe ka ko o man kan ngoinga le budget ma fa kingo ko langa ko a fe ko New Zealand yo len kar sanga la va airline male ma kulanga ye pe ma fainga so ka i le kulanga le stop over aba pe ma fai le transit le ngol valu kula le transit le fai fa kingo nga na le wa en offer nga mai ke mount smart ye langa o expire le so le fa mo mount smart no ngona wa le ko le so le mount smart o le na mai le au game kulanga fufuanga le ye fufu le fi ma prestene ma le la ya wo me lo Samoa ya ol mo kele por kulanga fo nga ya afia uma lava ka ko e fa ka ya le mo ku sai o fe malanga ingo ko kele le au mo kulanga fa pe ya kulanga le ngi fu fo nga le ye ka unga ya o le mo pe ko al return to paradise lo la hosting le ka ko au ya ma amakari a le va se fo that's for radio le na fe le radio ma TV phone le wo amakami Pacific East ya ma TV1 ya con pledge ma ese so sonia tatu community in New Zealand malo vaftai au mai pele to fa now estimate not actuals for le se tupe o lo tilu ina ia fa foga mai le anga pe no foi atu le tufunga ese au kila di mai isi vaenga umo New Zealand le a ai le nei o le a ai tali malo e lo le vaenga tupe o lea ma se vaenga o lo fuafua o le mea le nai fuafua ia au sia se na lo fata auto mai pa fai tu se mo fina ngalo e ke lo ni ke o lo ke se fika ele karfenga pero le kulanga le le mai ko le hour between le 1.5 and 1.7 mil le wa ye le como fanga le fiona prestene ma te lo ya to lo Claustons na yo a me se fue negotiations male airline le fai al kemi pe ye yang isi cost ni ke wo wa vakur people cabinet ye matulanga so nga ku pele ye onga fofua ku le cost le stop over in New Zealand pe career kan sanga ongo se lau let's say 700,000 ile kulanga le sa ave ya upito le kulanga le balu se lau lima suru afele le stop over au onga ye overnight al kulanga le kar sanga inga onga le kemi fo yo kama ye ko fo imo kolinga mo le makadio la ko ka penganga mo le season o le la we cost fai kanga 678 for example 700 thousand
This is Olmele, Ole work out this king in Samoan Tala. E ka whawhenga o fia e fwere le maruni. Ile ka mwhainga fo yo langa whenga re whakasinga o kawa ni a koni. Yo ka wa kola nga le mango la nga between 1.5 1.7 me a ko. Yeah. Or shortfall for it. Or shortfall for fundraising ma sponsor sela ye. Yo menga la ko ko ka ko kapineta poleas to fa fo ye. Mulanga le va pepa va pele nga fatia sponsors e mai sel fundraising le la fa manu le mo va ya so lua todo va ya so e le fa mo ele ma mo pok le ba le me va pengi ya kurang vele so ya o el ba le pensi ya ma lo va ta e mo pensi ni so le ka kinye ma le ba nga kurang fa pe ile fa fonga mai le tatu tu le na tu lo ma fa 1.7 1.8 ia le tupelo tato ma fau ia mau le tato maftanga se e mafai o Samoa masani le fatino ino bene yo vavenga so soni ma ia ma le tua o la le me tutoi le mele na ia ona fatini le tato finga malolo ia nei ai o le nganga fiu le na o le atunu nei ia o te iloa a whau amata mea mai ia le talenga ia whai malo le toa Alan Stowers ma le Pacific Easy Money Transfer o nisi sponsors ia ma le lango le tātou o tunu ia o a nisi komiti whafo i nā lau fionga tufonga po lau fionga fo i Tuiavii whapipi i fo e ma le no o Savea sa Yuli le urua ia li i so sone tā o tā aisi whaata mali i ma tā samu whawhale upolu ona mana ia lea Mai, ia man ko fa kula ko menga le survival rugby league. O pamu fa kamari. Io. Ko sila mai fo ilo o fule la ia kunye. O le rugby league sa mo Queensland. O le so nga fa ka mo le la ko parade or homecoming Queensland. La fa ile sika ko sponsor le Q League. Ia o kalfia ngai fo ia male malanga ko president el fala la vela ia. Ia na fa fo ia ma fonga fa fitai le tu o la ko Brisbane. Ia ko ngola la ama ka me ma fo Brisbane sila ko kupe mai ko kongule. So songi mai ia le ama ka me le Pacific Easy ma TV1. Ia o se nga fia nga ma lo kele fo ia fa kingo ben. Ia man ko ka ko le pe ole afleki. Il relay ale le fa oso. Ma dia. Ia e ku waku fa kingi wo. Wo ma bao. Relay ia. Ia nga. Ai Tuiavii wa toe to manatu le teimi mo na masi el tatou au sa e fio mai va pena fo le presidente ma to tali malo ia fa pe fo le telenga tele ai so alo le tinu lapa ia fa pe fo ia le uso ia awelua se ia fa pe fo le tatou uso fa langi le fo longa fa tiolofa le asosio ile ulua i tō ninga lava na tātou sa ili ia ma le fionga ia aeroportea John Roach ile tele o tau sanga o mawai ele mawhaina ngalo ia tau ia vaianga ma ia ngaio inga sa whai ile tau atina e male amatali o le tātou tō Samoa tūle tufonga le sa o lele lava ia whaupunga Samoa le ngalo a fia sionga vau o le amakanga o le fuwhanga ngi o take over ka ko le luafi maliongo ko e kamwhai e maile rugby league e ka uvata mo sanga le fa ngi luafi malfitu le nga host ai Samoa yo le keminga le ngo ko foi me fa pisingisi ngai ma ko si ainga ia ma kulang fo ngai ia nga fika wi ale nga na fo mai lo kulang ale ia le nga mo lo mal presidente le keminga mo tira pole su pleske le nga sa lo sa su ele sa lingo le au lenga o yengelang o ele se kupe ke o manguia ro ka ko river charge o mailo ia wa karosanga le tu o ai ni se o so ngi mai na fai fo ele avel malo ka ko karosanga kurang pe ia o ka kia mai lava ka li lenga mai na teni ia lenga sa kamfer malo so ngi mai ele fanga ngia event Polynesia lenga ku la email wa fi malvan o ko fionga malava ngenga ele message o so ai lu potea John Muchi le hosting o ka ko ngai ora hu ele ngalo so ver kurang wa pengi e ko fai pakki ko ile ku ngai ele nga kaimi se lengi nga mo kem ku lenga mo lenga fa wa wa yan mala nga lu wal mo ye le ka ko nga ku nga le ola me mo ko e mo le reward mun mu lenga reward ele ngalo tele ai mal ko wa nga fo nga male
community au kilangi Dali kulanga fo nga le ka fo kulanga fa pe ko le al ka o le asfe ko le ba o le ka sanga la ba ka sanga makalo le ri a mai file mo mo ke le ama ko ya kali mai le ba a ko ke so ni fika ko mai la lo sis ya ko fo fa ngo mo ni so ni lo ko fo mai wan lo fa lu sul lima se ka ko mai fa ka si ko va malo i ka ko wo ki lo ko ki kaula wo fa mo ya o fingalo le ku dan ulang fo we mai mer ki le ka po inga le ku o ma ko kia o ke lo anka ko mai mali ya ai wo po mai mau ni ola yo la kai ka kilo ha penga ile ni mi ko tanga tanu fi fale ali fu mo kanga ko ye la ne pule la ba nga sa mo la ba ngai me se ku la ngai ka po inga no aku amaka ko Hawaii waku mas ke Amerika ka Washington DC Dubai Siamangi Spain tanga ka sa mo ngo fia ba ai le final ya no fia uma ke min ka feinga na nen ka ko malolo fa ka mari ile punge ko mon mo winga fo kula nga ngel kan churing nga kalo yo ka ko e wa inga mai fo ya kula nga fo kula nga ngele le kan churing nga kalo nga mo fa penge ya kula nga le ben poni sa tele ma o ko fio nga le community o kilang ile ngalo ko mo lo fe malvan nen ka ko fa sanga ya singa ula nga saka ko mo kiva fa sanga saka ko sa ili ma design ya masih uso ya kuilangi sepele maya ba sepele sama ba luan nga kemi kamu fain ya le o kemi ngai Savea ile ngalo dali ia malo fa tai le fionga ile autostusi na o nei vaenga na no fa manatu ile taua tele ole yai o lo tatu Samoa fa fonga fa me fa longo mai ile tatu le tio mo por kalambe ia inisi o le afasoa tuai i le aso o le taimi a fea tātou te anga i ai. Ia po fea lava iangi i le savili tātou te lolo uma i ai. O le tūlanga sili le nao na tāua o lau maa e tongi ma le aso e velo. Ia, awa, o le o taulau o le wha moe moe. I le si o le waa o le fale o so mua matu i le maunga. O le o mai o tama tātou te whailoai. Mamalanga i Samoa ina ia whailoai lo tātou tunu. Tuiavii, ya, po lo talenga foi Tuimatafele po tui sa mau. Ya, a mai le tō whae e wha soifua i le tunu ma wha manuia fo i ai. Ya, ma tō e te talo tasi i ai a wāle wha moe o lo loma nei ma le lupe lua whalemana o lo tū i le vai as fo. Whaftai, ia Samoa, ia i kongu lava le. So se Samoa lava le kilope ni la langi sa sisia famalama ma o kilo mar kulanga sa yele ka ko fafkai lo tapo inga Ni la. ya me amaka mai lava le kapo inga sai ya pulem ku mo ko ma la ka wa inga time va fongi kapo inga Samoa au fenga luenga le tua ba mai lo foi le fionga le au malo o le mai el famang yanga le sa ku ko mo team room kimi umorang famang yanga mai fono su tofia o le tai o malo kapinita mal palmeni ka uma lava ulanga fa penge ele lava upe faftai to lo kulanga pisa ya mese ta poinga ole ua taule ua pa fanga ua fa lele le upu la mai ka ko au ya pangale ya e ka ngume uma to lango ya ole fa la matua tuna ya ko fa skai fo mo lava ngo Savea ma to pulenga le tio mese fo nti vi yo fa fonga mani kula ya mo sia vango fo va ko skala melengiku a ko mai alfa mo na so fo ta penang o pepper kabineta ya mata tia tu yam sawi ka ko fundraising ba so fo ya ko mo le sister do so tainga ta po ia fo le fanga malanga le fo presidente ma we fo tu la fa la i Brisbane ya ma community Australia ya ko mo me se so swan ya ko ele mai le tu fo le presidente ko fe lo ya ma le fo ka mo me ya la waki ko mo mai ngai fanua ya la waki ya mo ka pinganga la me ya me se foi la me se fa ka ringo ka ko au ya mang me kele Christmas ila lo ko Christmas o kele le ya o Christmas ko mo se ska ko bango of ka kele la mo le mo mai le ko o Rugby League Samoa ai mang me kele la lo tu sa patia ta ya mang la nga le o fanga luenga ai ola le ola ona lo fa lo ya ma lo fa tai fa soifua mo te minei tatu te whelo i pēr ma so tai ono le wha moe le nā o ta oto i lo mamea ia wale tātou au
o tātou whanau o toa manu o le tunuu o le a sauni ma te pena malanga mai. Whafti tele lava Tuiavii, ia po lau talenga fo i Tuimatafele. Ia po lau talenga fo i le seu manu tafa, alo sina ma tule tufunga, ia, ma to ma la tai ma le mamalu le whale tolu ma le vaina lepa ma tuisa mau. Ia, ma le fuai whale sa le wala stake whilo. Wa foi a tele tai ngō, le tele foi nao le tā, o le tā popoto e pamu whaata mali i ma. Ma sambo whawhale o polu. Ia ngā, ia, ok. Ia, whaftai mo lo no. Whaasai fuhia mo le teme nei. Ia, le nā. Talo whai, tā ua tele Samoa e whawhonga mai la. Ele ala se au ngau le tātou, wheves tele tala. Ai tele involve i se mea e te tau na whai e atangia ai. Lau loto isala e moni. Wala to telo isala e luna tusu e alfa malama vai tunga e vesi le mea. E ve vela fa mai lo mai. E ve vela e koe kapungi me malfa malama.